Aquinica Miguel Froslam ilo lapha-ke i-back form khona lapha-ke the Ox Mthethwa nalapha-ke nebahang mabuwe awuvula indlela ngesporong yankena ayibo-ke bazokhatha lapha-ke umzila kuyo lapha-ke Kaizer Chiefs Phili Bartman vele bhayi nalapha-ke Etiosa Ighodaro Luke Bartman natural position kuyo lapha-ke number 10 abamfakile lapha-ke esayidini-ke namhlanje bamfake lapha-ke kwi-natural position kuyo lapha-ke i-number 10 roller just behind the striker ikhona-ke la avame ukuthi-ke adlale-ke lapha-ke mbukeli yena-ke lapha-ke ibabina noko Toastan Sabatha umshini wesinkwa yet to keep a clean sheet against Kaizer Chiefs yena-ke uToaster Sabatha litlapha Kadoso Matsimbi nalapha-ke uTsepo Mashilwane awukhokhoba makhokhoba Ramala Akhuphe Esimkhize nalapha-ke uMukwena kanti-ke thona lapha-ke noThato Khiba uhamba naye lapha-ke yena-ke uBright Ndlovu yilo lapha-ke iqembu lawo lapha-ke ibabina noko elithunyelwe lapha-ke umqeqeshi coach Cedric Akaze ethunyelwe lapha-ke ucoach lapha-ke uMkwena ejubane lakhe kuMkwena wenze njani phakathi ebhokisini nalithuba indoda Peterson nantu makhokhoba iyathola lapha-ke Tshepo Mokoena uthi yahlaba uyakha Mokoena uyintshebe impela ayibonayo lapha-ke possession onside phakathi ebhokisini nalithuba uthi-ke engela ingivumi kodwa-ke bekumele libuyisela-ke u-Ighodaro uye-ke umdlali-ke obengabe kaseduze nebhola ahlabe-ke adle yena-ke u-Ighodaro nange Ighodaro uyena mdlali-ke obengaba Ndeni Peterson lapha beganga-ke manje balapha-ke Kaizer Chiefs Tshepo Mokoena sala phansi uthi nompempeke yabo abantwana lemsebenzini Froslam Lebohang Mabuwe lihlakanule lapha-ke ibhola yini table for two Bartman treble umphakathi Luke Bartman esebenzela lapha-ke Dylan Solomons nansi injini yetekisi yehlaba uyayicela-ke manje the aviator injini yetekisi Dylan Solomons engaphakele nkundla vele bhayi table for two iyaphula iyavala i-table for two akuze ukuthi-ke akalifaki ngani Komputi Meiputi Bartman wenze njani Komputi Meiputi the aviator sebenza umshini wesinkwa Toaster Sabatha Solomons injini yetekisi sebenza kanti ibhola lakhe-ke Ighodaro lapha-ke the Khosi Igo aviator Ighodaro uthi yazama Ighodaro kupheka nje keshelela ngakoshunekani the aviator ibibone lapha-ke Ighodaro kodwa sephumela lapha-ke eceleni kwepali left back position noma ka-adlale as a center back kodwa-ke nangezodlala-ke i-left back position nathi ibhola-ke manje le njini yetekisi phakathi ebhokisini khonakatha Luke Bartman engeke ngasho komdlalo oqala ngathi-ke namhlanje udlaliswa-ke endaweni yakhe lapha-ke ku-number 10 position phambi kwamapali nansi injini yetekisi umvusi wenyamazane yabona lapha-ke aviator yabona injini yetekisi Komputi Meiputi ikomliputa Komputi Meiputi yadlala TV iyabheka lapha-ke paper 2 Vilakazi indlela yaphasa onside Shabalala phakathi ebhokisini Shabalala wenze njani amthathela lapha-ke Mfundo Ighodaro nathi ibhola-ke manje le-Kaizer Chiefs Shabalala Vilakazi ayikhona paper 2 uyafuna ngapha nkundla vele lapha-ke Ox Mthethwa ayijibalela lapha-ke lapha-ke Ox wenze njani uyalivala lapha-ke Ox ayiphakamisa phakathi ebhokisini ngapha nenkundla
akubheke ngale ke inkundla uye lapha ke uvilakazi ubethi ke ngenani madoda ngiyaligoba ke leli bhola balikhiphela ngaphandle abase lapha ke isikhukhune ikhona kick njengoba ke Kaizer Chiefs zilungisa nje nguquko empili phakathi eboxini yasusa lapha ke the Aviator lakini phili buya naloliswa Igotaro jikile lapha ke Igotaro wenze njani Igotaro abuya naye ezwa Mashirwane Ramala phakathi eboxini nalithuba Ijebe Ijebe eqeda ngena lihlolo lomujela eqeda ngena lihlolo lomujela wathola ithuba elinqayizivele Brandon Peterson uthi ngimdala kule ndima uthi ngintshebe kule ndima washala lapha ke save kanokusho yena ke Brandon Peterson sibheka lapha ke la ngelihle the Aviator kuna lapha ke Mkhwesa nathi bora ke Kaizer Chiefs emuva Inacio Mikel Aviator Mkhwesa Karen Aviator Shabalala akangamthola lapha ke uIgotaro Shabalala sibheka lapha ke the Ox Mthethwa bahlaba balicela ke manje ufuna lapha ke Kaizer Chiefs Ndlovu ufuna lapha ke Thabiso Munyane Ndlovu futhi the black ball sibheka lapha ke black ball indlela yapasa Shabalala coaches influencer bathi ke ingane ke eyithumekayo uyayiva ke phansi kalokusho nokushakana phasi lakhona uyihlalele ihambe noNdlovu ubona uShabalala ubhekana nomshini wesinkwa yadlala TV iyadlipo baphila ke isilunga Shabalala abawulapha ke Kaizer Chiefs yakuthiphona le Kaizer Chiefs ke manje Vilakazi paper 2 qeda ngokhandoso paper 2 phakathi eboxini nalithuba futhi phakathi eboxini nalithuba Shabalala la ngelihle phili nansi Aviator ke manje ibona lapha ke Mkhwesa uyahamba ke Jumane yena ke Mkhwesa kona kama box entries qeda ngidota yena ke Mkhwesa uyabuza khona bale boxini abathola umuntu para window tamshini wesinkwa izobe seqala phansi the Aviator nathi phona ke manje le Kaizer Chiefs bayaqala ke manje bayitobetsa ke manje